Uyingenza ukuthi-ke nginibikelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Nkosi Wadmin. Uma uqala ukungena kule channel, qinisekisa ucindezela u-subscribe uthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Le ndaba-ke ezibuhlungu, usizi ingane-ke neminyaka engu-8 ebiyidukile itholakala ibulewe yaqotshwa-ke ama-piece yafakwa-ke esikhwameni. uSimphiwe Ndlovu oneminyaka engu-8 wase-Klipgate obeduke Thange utholakale-ke izolo esebulewe waqotshwa ama-piece wafaka-ke esikhwameni. Zindaba-ke lezi thinta abantu abaningi izolo bekukhulunywa ngazo-ke ey'nkundleni zokuxhumana, bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke kumele kuboshwe labantu abathwalisayo kuqala. Ngeke uthi-ke usile ekhanda uthi umuntu ukuthi akayobulala ingane encane ukuze ucebe. Nangomunye uthi-ke siyizakhamuzi sifuna ukuzwa ngamaqembu epolitiki engabe-ke yithi-ke sitshela bona kubuye-ke isigwebo sentambo. Nangomunye uthi-ke uma-ke singakabi nohulumeni ngeke-ke siphele izehlakalo-ke ezalolu hlobo. Sidinga uhulumeni noma-ke besingathola uhulumeni onakekelayo. Wengane zakwethu afisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ngicabangani ngalolu daba.